to ye chucha J Mary eda ya wu Yesu dana na okasa ye Quran chapter 27 verse 27 ko 30 no obehu sa ansem we nyina ho Quran chapter 19 verse 27 to 30 obehu sa dance ye we okọ Quran mu Quran chapter 5 verse 105 for kono uka kakosi ko ba Quran chapter 110 no Yesu tete dotie de nwona anoma na ye de etu ko soro e onyankopɔ tumi mu enti kura de ka Yesu ho nsɛmpa bebre kura ase ne nsama e wo Bible mu obi timi ko tu sɛ Yesu ko bɔ mpaye ma nso da na nsa enso won kyerem sɛ Fanta na Yesu ye anasa peteshi na Yesu ye me da mi gidi sɛ Yesu aye Fanta wanya peteshi Yesu ko nye on ko ye peteshi ma dipa nko nom nsa no ode ma dipa nko nom nya de enkotoro so obi ho no ho ye beba ho na oka Mary asemi de yen dodo na gidi se especially me kano ye nuane Muslim for dodo na gidi se Mary Yesu obodwaman na de won because go to a point I mean say etimi ye chinyahye wo ba bia edu ba kwa na sekantwe na dade de abamtiawie obi a wotie no se ho no de kenyambote na be fa be sima be miensa na se mienu fa chechire mu ye ho ma because most of to na wo especially ya ye hedan sua de nko akiri kakra na wo gide bi se Mary obodwama na odi wu Yesu okakọ na me ma hyemi ohun se da ya de do Mary no Nigeria obi aye nku bi se oba o mpese obodwaman basabasa enku no se be we sra wase a o modwaman o de Mary di na ato nku no so da do Mary nti ohun se Mary onye obi a oba ohubra so ana me ka se kremoni bie na no ka se Yesu empena ba na ne nyansa yera ana na ne nimdie ne yede e wo fom Yesu o maame oni papa enti Quran be kana asem a Isa bunu Mariam Yesu a waye Mary ba so ho aya na Adam oni maame ni papa ene nyankopɔ yi ne mfempa de ena ode bo ba ye de e ma no nti emfa nse na Hawa de o papa so ye de oni maame Melchizedek so Hebrew chapter 7 verse 1 oni maame ni papa ono se de nyankopɔ bo no soronko nti ese no obi nima obi kire wo ye kremoni na se na wo ka se Yesu empona ba na nne first na wo sa waka bida na se wunnim anyame de be kyew na nne ya kire wo se Yesu nyempona ba no koka bi a nyame be kyew so Yesu nyempona ba ti se de bi mu ka se tia Ishmael se Ishmael yempona ba no omunim de ne de e wo fom nyankopɔ adom ya ye program bebre hu se sa de na omoka no ente sa omo amusua pam dada mu nsam no wo ye den SDA ni onim de wa pam dada on ka se tia Ishmael da omo amunni apam dada ndiem na ka se tia adifo no so ho enti yenka ye humom ne nsua de e se de enya ntokwa nyankopɔ ma ye nimdi a ye ya de be ka aka ya ho de mimi nim na ma kyera wonso de mimi nim na wonso nim na ye de na wa kyera me na bo nsama ne ewu so ho fi se bo nsam no opedom ohun se ye te ye ho ase ana na koma ase enti mire bia no ye ma bo nsama koma nsai na oka Yesu dane ensuo ensan obi be ka se ka Kristo ni de eden aka dan nsuo nye bibina na techire man timi dan nsuo na nsan sa mo ahiri ba kusi na to no nyom se wasi nipa ni ewiase nipa da se ni sahwe oka ba bia wasi nipa ayi wasi se wonya na dua ne papa bia mo mani ni onom ne nsan mo ma nonom ensa no ese akire mu ya wansa onyamsum ni no ya wansa ewiase ni nso ya den anom so ho ensa mo we da che we mu ma ansa na wato aso ye ka so obi ye wiase ni a hwan ni wiase ni ele ye ka so obi ye Kristo ni a hwan na Kristo ni because ho no sim said there is a difference sa obi wo ho a wa fa wiase abono bo say atemuda ni ho obi kura timi ka say nyame ni ho sa ni pa no cha say wiase na wa fa no say owu a eno ano no onim say owu achi na atemu eden eda ho ma no so ho ye ka say ye ni Christianity eni Bible say soma ya nsom di Christianity Paul na kwa ba bia okoto Yesu hwiafo no ana o ka say musulman ti say Kristo na ye ka say Kristo di a Kristo na ye say Messiah na bi so enti wo boy Yesu di a e say o ka say odifo Yesu ana Yesu Kristo sa title na e say odede ode ka no ho ye nkremofo ye modifo ni di ntu ase say ye fra Moses ye si Musa ye ka say annabi Musa no hu say Moses na wo Bible no ho asam na eden o ka no so me ko ye bi ase ade hie ye bi ase ana me ko na me no mu di agoro hua de na me se me kin Solomon na no
ti me ka se me King Solomon na no mo ka se bia otumfo so nse se de osi ya ne hihye ye na obi ama ne din se King Solomon na me se da bi Solomon no wa Bible mu no ukoka mebusa mechire nwatwe moduo no oso obama na dofo adi ade enti ye di King Solomon ade enti Solomon nyanse ni bi na yafa a ye de ya nkyere no so first who say obi wo ha ya ka se tani kura na jedem na ada ne ntokwa mo enti sa nyanse ni bi na mafa sa ntokwa no me de me pata so o ka te tani na obi wo ha ni bu befu na ka se o ka chance asantini okwa asore o si Zakaria o me se Zakaria o ye tani eno so se me di ubo obi anu se asantini na ebo mi di no wonti mi mbo ni ti se de tani ya den e be bo no tani ko odum wo si mi ko odum edum no na se odum de se o ye dua so onim o wo siram na oba kuma se me ko kuma hye so obi ane na me wa church for the live I was SOMPA television SOMPA TV Jumadin live Jumadin din Islam in the Bible live I was SOMPA TV sanso na wetima join Facebook ko Facebook ja comments no hon me bre no making kan kama enso de ama eno ya SOMPA 93.1 megahertz eno ya Facebook SOMPA 93.1 megahertz sanso we mo YouTube eno so SOMPA TV eno YouTube SOMPA TV so no uja comment on search engine on ma making kama na mum share na onua so nya dai enya bi hwe na bibia enso enye kama kitu bia hwe free bia no na so aka cho onua say show no live they want to say Bible mu they want to say orokura mu no agya wa ase a ene wage bra o chirechira say kama na mu dwuma dei hyene so memenda bia dumienu ekopem donko ene agya yi late kakra be dinya mu nyame aduma next week ye shawbo say dumienu pepe pounds ma ba akokra na yatena se na ye de dwuma dei e da bra kopem se donko enso ebobo nemum obeso fra agya se do or ba me number no tuja 0547 713515 0547 713515 ajaba joso ana so obeso no twetwe nkoma WhatsApp number no and a good television no enso so ase no 0550 9158 5068 0550 915068 ajabajo so ajayen to aso na amafon so e we believe say Kristo ene commissioner Muhammad amafo jide ne say wan kwa Islam ana say wan hu commissioner Muhammad wan jina ni a untimi nko heaven e ma ni sam no nukrebu ma na say oya dia pa me hu se be ne onya program dan so mani age ohunhum no so na me hira wate amen Muhammad ena me cha se wo ya kramoni na wo je Muhammad di wo ji Yesu di kura na wo ni Moses ni ankramoso no di nka ho anya Muhammad ni Yesu nkwa na ya fa ba to che ho mi se wo je Muhammad di na wo ni Yesu ni wo ni Moses ni a wo nya kramoni so ate ase na so wo ji di na NCP akomshefo nyankopɔ suma mu nyina no ese wo ye de wo ji o mu ji ese wo ma Kristo ni John 14:6 ya na ni age o ma ni John 5:45 ana na koma sei so ho o ko John 14:6 Yesu simi no akwa na kora enkwa obi mmeja na nchen je se nam no so no kora wono na na ye odifo sa amere na wo kire kwan no ti wa nyina ni a unhu no kwan no Yesu na ka kire John 5:45 mamu nsusu se me na mede mu betwa agya nanim na de odi mu betwa ro ho woni Moses anka muji Moses di ya anka mention ka mu beji miedi efisa me ho nsam no won na twero ye na se Moses mu nyi Moses atwero nsam ni amemeka kora manya de mo mfa nya adwuma so enso na no oko Amos chapter 3:7 nyankopɔ so wonya bibi ji wayi na di akire na di fo bebre no tie Paul nsam asin die Yesu ya de ebe kan ye obi timi ka cha se Paul amantam o chire di kanfo meme ho point mi nsini Yesu point ntimi nsini Isaiah point mi nsini Abraham point mi nsini ayi ni David mu nyina point mi nya de ensene wo mo so Paul na amudi na chi no Paul oyi upo mo Christopher do mo pa uyi Yesu free ho na Paul na eden etosu mienu o ko Bible man na Kristo do mo pa da bi o mo do Christopher o mo do mo Christopher do mo pa aya Paul ni Yesu so na Paul kura na oso ohun ni Yesu no Galatians chapter 1:17 kura so kwa Arabia
okwa Arabia ho e dia no kwaya ho okwa 1 Corinthians chapter 14 verse 25 oso obema na kuma me hintesem nyina daadi na ode sa akotoy esore ye edi nanim butu fam e na ohunu se oyeden oso nyame ampa 1 Corinthians chapter 14 verse 25 enti Islam som no Muhammad obehya na ma enti eda e be topic Muhammad in the Bible Muhammad hon kom share wo Bible ni nyina e be yi ayeden aba nyankopon e de yankwa kye ya sa topic ni nyina ye be ye so ti Muhammad obedi adifo no ho adanse okwa Quran chapter 12 Joseph abakwasem ewom obehu ni nyina de esi nyina Joseph abakwasem ana ubo ni audio kwa 45 minutes so ni nyina no e da be program kwa mema wo bo be 10 minutes bi ayede ama mo Quran e kan Arabic ana ayede na kirase twi so na si ana bi tie nyum bi amoto wase mo ayi Joseph mira ni nuano mo ase pete ayi abo bi ache na we no ana de oto nyum nsese Yehowa shirawa abo bi be chukwa na ayede na wunim owi a we Yesu dim Joseph nso so oye Yesu ne nana ayi ne nana ni Joseph so na ya da na Joseph na Joseph na Yesu so na Joseph amubaka sa abo bi na ache na we no na Yesu so na Joseph nyankwa sa atam se na Yesu kura onya de o mai emra abonefo no so chi Yesu kwatara senua no so na Yesu nso ye de o su fire nyame nti ho de nyina no ase o mama o bebre no ba bia ya na nkramofo na ye Kristofo anya adwene se bebre na pagya Yesu siri nyankopon bo ade no e ho na ye no o monya de enya adwene obi beka che se Yesu ono na enyame obi so beka che se enyame ba enso nyankopon adom turasem no ho no ye be hwia ade na ehu ba bia no kora na de eda so me no osofu bi e debate bi ana ono ne kire se Yesu enyame enti duru sa frefo na frɛ no ele Kristo ni bi friend from Germany ana o ka kire ne se o ka se nyame agya nyame oba nyame nkonkunu ka bom ya ba akwa wo de wano na ka nso ni Bible musa so ana obusa na se ana Kristo ni ba bi friend na obusa osofo ne se wo se Yesu no na enyankopon no na o ka se obi nkwa agya ne nche je se yanam no so agya no nso wano hwan so ho ma mo pa no kora no o mu tie nsam a o mu de be busa nsam ana ehu se ampa na so we de wa onu ya Kristofo na ebusa we de wa ye de ya no ma mo we de enya mi case sarete mama nyi Facebook comments ni bi in fact adudo na abo awaso nuhu Isaac o se thanks aja Abraham ba ense well spoken enti anu ye de ono so e de aba George Asari George Ijao Sampa on say good afternoon family. I'm enjoying your show at Agric Ebula. So Mr. Asari Construction, very educative program. God bless you all. Yes, so yeah, that was and everything. Also Ferunia na on some Ferunia and Kali said Jumadian Air Live. I was SOMPA 93.1 FM. So Abdul Anasa Karifa, Abdul Karifa. Was can I get your office number? Okay. Bro, you're the best one of them. Why? Fatal Bukari or say wow, nice program. Sadiq Papa, very educative program. Keep it up. I'm Sadiq from Nzungu and I say Fijasi Nzungu. Bro, Yansuso Yadawase. Obi Emmanuel, I'm watching you live from Dubai. January Facebook comments in Bia and also so etimi aba. To also Ferunia now on some friend and can say Jumadian and so live. Etwagu I was SOMPA 93.1 SOMPA TV. Ubenya Jumadi ni means so ashe and so on. Jumadi ni di Islam in the Bible. Islam in the Bible. Say fina question jebebe no especially Christopher and Gramophone. I'm saying aja da man nyame nam no so I'm say ebeba form. Aja ento aso. Na je na be mo obi hu say semesum anase semesum ye Christoni a semeje Quran edi e wo semeje Bible se na meje Bible di no esesa na meje Quran susu edi se okọ Bible ma yerete 425 o ka se apometo sumie no efilisina apopa e wa Arabia buku efri Arabia no nso enyile nim se e Quran so Arabia buku no ya Quran okọ Quran mu a ena me kira wo se okọ asema Quran be kan na Bible ayede edi ho adanse okọ Psalm 119 Arabic alphabet e ka se de be kira Quran e wo ho Quran chapter 1 ho adanse e wo Bible mu okọ edisam etire num imu ba akokosi nson wo se bi hu na pam bi na ne nso ano ne anson ubie ni fa obekan ubie bonkum so ayeden obekan
Quran sura telefati na de bia me kan me be ya program me di kai kyera se atwi e ma enua no me yeden ete ase eyen so anonso so Isaiah chapter 29 verse 11 wase sa apam ne aso ano odi bi ka ho ye behunu uyi bi furu so ye behunu ene okwa Bible ma King James any good news emunsam no kora no e ba bura enya baako ene wo pese wo ye Kristo ni so no pese wo sua Bible na original no na ese wo sua Greek ana ese Hebrew no eno na ese weden wo sua ansa na wa kira ase ayede aba okuro mu kasem na wo kase wo ya tworo na English ana ya tworo ni twi no dia na eno bebre ni ba bi wo ho anya den wonte ase so meni mo sofu bi oso wono na sore wo ba na se wangu veil kura anya den o ma wo ma wase ada na echi niwa omo ne asofo bebre ntam se oba ni tiri nwi na ya ne nkata so se Bible se kata wuti enti ni tiri nwi na ya ne nkata so enti ono okọ Hebrew mu no okọ sua Hebrew kasa no kataka yutu ne kire se oba ayeso yede oguvel enti ono aka twi ni English no wante ase ano akọ Bible ayi Greek ni Hebrew no akọpe original no de yede odi ehu no kure ya ka praise the Lord o Jesus say hallelujah hallelujah ni Aramaic ni Arabic ni te sa sante ne mfante se se me ya Muslim ya di Israel fo ntoro ya ba me meti ya toro enso Kristo ni awa ga na wunti me ntoro e so mo ntoro ni fili ni fa na eden e ko bonkum enfiri bonkum nya den enko ni fa sa na tie ajo obi the comment bi abo Facebook na say ayame de o say me musa say o say please the Bible have symbols, parables, proverbs, and literally language. Does Quran has the same? As you say, not say Quran over Bible ma Bible ewa asanso de chapter bia wona asanso de eno achi no kwampo kasa the language na say kasa de kano aya na ayen ho ase kasa kwa aha sa na Quran so echa oh kasa ni bi wo ha o say Quran no o fa asem bi na obeye debate ya ni sa o sha ase free ba bi asem ni free ba ansa no ayede wa kwati ase se say no say John 1:1 me hwe kra ayira ya na me rekora ayede aho so John 1:1 say o kan si a ye o quotation o be kwa kopa no Bible ndi ate John 1:1 na se so to ka John 1:1 ni nyina si wi a o be say o te ase kra na wa quote Psalm 33:6 so o be che o say Awurade Nyankopɔn di nenum asɛm ena o ye osoro ni asase say John 1:1 wasim fiti ase no na asɛm no wo ho na asɛm ni Nyankopɔn no ho na asɛm ni ye Nyankopɔn enam asɛm no so na ɔbɔ ade wankwati asɛm na anya ade a ɔyɛ asɛm no mu na nkwa ho nti wɔka na ɔbɛsi baabi asɛm no bɛda na honam no na ɔdwen sɛ Yesu nkwa na asɛm no yɛ de yɛde bɔɔ no kyina ne refi sɛ asɛm na Nyame ka sɛ so no mmara na baayɛ asɛm na Nyame ka sɛ nnua mmara na baayɛ asɛm na Nyame ka sɛ sum nya han na yɛ de ɛna yɛ han te John 1:1 wo kan ni nyina si a na ɔkɔ Psalm 33:6 ɔsi Awurade Nyankopɔn di nenum asɛm na yɛ ɔsoro ne asase Isaiah chapter 55:11 Nyankopɔn sɛ asɛm bi a bɛfiri manum sɛ nkɔdi ne dwuma gye sɛ kɔyɛ die nti a mesoma asɛm no ansa na yɛ de aba me nkyɛn nti Genesis chapter 1:3 emra no sum wɔ hɔ no Nyame ka sɛ sum nya han na yɛ de ɛna yɛ han nti wopɛ sɛ ohu sɛ asɛm no nyɛ Yesu di a na akɔ John 12:44 Yesu tie mo ka sɛ deɛ wɔgye mi die no Nyame na wɔgye mi die na ɛgya yɛ de osoma amen na de ohun me no be hu de ayede osoma amen nti uduru ba bi kura na John 12:44 okoro no Yesu se kasa koro nim kasa Nyankopɔn na kire ne se de onye de on kasa so Nyame a ye kire ne kasa wati bi da onzo se asam ne Yesu de nti kasa kora Yesu so onim ka Nyame na kire na asam a oyede obeka na ho no no na nipa ayede ade ate ase ti John 1:1 no so ye ese esua ho ade pa ti en pa osofo ohonhom a betimi akan twi Bible na nka ya na John 1:1 ni akira se no bi ehu ase kire wai mate jowe de ne Islam in the Bible John your live our Facebook live our Facebook SOMPA 93.1 FM na bibia ensusu etimi aye kama kon YouTube no so no aye SOMPA TV sabe de your live esa was SOMPA television nti obetima John here na bibia so etime kama me sure say amount for draft questions aja be ba so beautiful last week questions be ba so no enya asem go draft platform ho ready Bible so pa na ado so ne de enya den kwa okay 1000 questions 3000 answers okay ntina aja number na bi 0547 571 3515 0547 713515 and I say person ni din komo sisi dem se o memfre o de obetima asto number na to ye wie dwuma di na wa free asem bia be so busa ni bia no
on subenya to wase na we you ano kama na bia obeso na din komo enso e WhatsApp 0558 50 0550 mum sorry 0550 915068 0550 915068 and your WhatsApp nkwa aja benya bre na wonu wadi nkomo enso on na aja ma musa we say Quran no enye negative emfa my Bible David Quran sa Quran alam na bi mu ho ya here baba bakaya baba ukwa the book of we say the sisubi we say mo Quran no ukwa the book of Zephaniah chapter 3 verse 9 Zephaniah chapter 3 wasi ya nyina de kasa ba ako besom pure language ba ako ne ya gina ho na we abatwa aka we na we abatwa aka we me kremoni mi ko duru China mi ni China ni wura masalachi a kasa na me kan no Quran mo Ghana ha eye sala no eno ana China ni nso ya den e kan so ana makwada ne se ya kasa ho do here baba nso nya den enka ho enti uko Quran chapter 12 verse 3 wasi asana Quran e wa Arabic kasa French ni musali ya mokan kan a mo beti ase enti uko Psalm 119 Arabic alphabet e wo ho ai ka se de betro sa apam na eden etosu mienu no enti uko ka disem etira num yu ba kokosi nson wasi mi hu na apam bi e wo nyame ni fa so na nso ano ya den e ya nson enti Quran chapter 1 no bismillahir rahmanir rahim mesha se onyankopɔ dim alhamdulillahi rabbil alamin asidan ko tumfo onyankopɔ arrahmanir rahim ahuma ibrahim wa dafo ahene malik yawmiddin atamodawura iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in onyankopɔ na yabesom wona se hwɛ mo bia woncha na hwɛ mo afiri ehedina siratal mustaqim tini yafa kwantanene so siratal ladzina an'amta alaihim ekwadi kan fon fa so munya asundwe de ma mo kra no garul magdubi alaihim wala dalin enyo mo bufo ba mo sa na sa yerafo ni age so amen ntin so anonso na ma kyerɛ mu watwi mu ama obi ahu sɛ ya Quran ho asɛm e wo babu na hyɛ nkom sɛ Quran ya de ebeba so nti mo ma yɛhia de okay ebeba be bo original tons ama mo ate Quran chapter 12 minimum hene bi ni kurom wo de kwase ya mo wa na wa iti me bo ma ne be 3 hours sa nti a Christophobia no mo ye Christopher mo bank na mo sum omo na ma ye kyerase ye batwi ya fra ba ko Abdul Malik Asare ana ba ko so ye fra no Yusuf Dunfe ti Yusuf Dunfe ono na sa Arab ni kan Arabic na no wa kyerase ye den abatwi ya na Mary chapter surah ai Maryam ni nyina ye den wa kyerase abatwi enti wa pese o twi bi ma akora ko kaje tia obetwi bi a me so pendrive a me ton no ebi wo so enti ba bi a obehia ebi a no pa bi ebi wo pendrive no so owu beja hwan ma la isa o se di ya nyina wo so aje obi the question bia ba o se Commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam Christo o se me yini kwan se ye compare mo mi no na o the verse bia ba o se yen kan Quran chapter 4 verse 171 Quran chapter 4 verse 171 was it no on the one fa bia mo se yo se nkinkan anka Quran se o yi no me ma fa Quran English di bia ma kada ya kan enti o de a kire on fra me na me ne nkomo wate okay Quran chapter 4 surah an-nisa ma sura no surah an-nisa no o busa ya si abusa ne sai busa za Kristo di ne sai ya na Mary ne papa di ne sai ni papa di ko di Bible mu and so ko Quran chapter 3 surah al-Imran ya na Mary ni papa di no okay Imran ne Yesu na chapter Quran mu Yesu na chapter Quran chapter 3 ya na Mary ni papa di na da Quran chapter 3 so and ni di ni Bible mu musa Kristo ni sai na Mary ni papa di ni sai okay ntina sana city Islam in the Bible Islam in the Bible and wasungusu a uti and what bia ho Facebook a e won so no me sure say we enjoy jumadi no kama and so awo honom na feunua no so feunua ha feobi and as a catch obi say jumadi no live awo SOMPA 93.1 FM so SOMPA 93.1 na wadwane Facebook ukwa ja comment wo honom me ba be kinkan kama enso e dey amount me see juma no obedwane live Facebook SOMPA 93.1 megahertz SOMPA 93.1 megahertz and also SOMPA 93.1 FM Facebook so YouTube juma den live YouTube also no betima adwane ho na SOMPA
TV na wa join na bibia nso etim ay kama ajana sa kan sponsors bi wasem hia boa for boy di dwumadi ya hyase no ala Dr. Ibrahim Sawaba Junction Yankopon Hira no epeni ba ko nso so US otumfo Yankopon Hira no dwumadi na ye di hia boa for boboa ya na se nyame ya dum na se ye nkyerɛkyerɛ no a na ade a yɛnte ho ase ne ate ho ase Alhaji Pounds otumfo Yankopon Hira no na papa yesu na ja yetimi ba ye bi wo radio su na ne Yankopon ya dum a yakɔ TV show ti wa obetimi aboa ye bia no no aboa na dwumadie no etimi edi ama bibia akɔso enti no ababia uti efiri bia ane babia so enjoy dwumade no free no yesro agye hiamwa ha se be dwumade de bia ebetimi aba na yaba be kyerɛkyerɛ ne maso life ne de bia se nipa atwo no se osua de especially tro konkron ene Quran se de bia nipa atwo no ma unya bre obre kitwo bia bunya bia na so ofa na usua de because e bia akura otikem na akwa bo se obi ayi quotation ma obi aka asemi 77 na akura won tia se bas wo sua de na o kanum se asema nipa iken enye sa ene tie na obi akura so kura no wetima atim nipa akura na bia so no etim ayi kama ntimesrew sa owo mmoa ana so pase dwuma de sponsor ya fragile 0547 713515 0547 713515 ajabejo so na shishi bi ho no so no na ono na dwuma de kuma se bia de bia memenda ene memenda bi betima ba na yabe indicate ho kama yabe be sua de na bibia enso so etim aye kama no du donko apa ho sima no edu e ba ko ofiduam ha se ye to so akasima no kakra ka bes manom bes edu anasa edu no na ye sorry ntenche bia ma akonya na so asem se bia na watim abusa agya na bibia anso so atim aye kama yo asofo no bi no so amon kasa nkyerem asofo ni mum bebre e ka sa akola bi ana me ni sua de akola no pa de sua asori a wokọ no osofo ka kyerɛ omo se nyame ya miensa nyame agya nyame oba nyame nkonkonu ka bom ye baako ana akola no bisa osofo se ono ohu ba bi a ya twere se nyame agya nyame oba nyame nkonkonu ka bom ye baako ohu no bible akola no ko busa asa ana ne papa bu ofu sa de nti na akola no ko busa osofo na sem akola no so pe no ko so ye mmom ye behini ye hwehwe ye den ye behunu so wo asofo no baka kyerɛ akola obaka se nyame ya miensa akola no pe no quotation na wa nyama na no nkyerɛ se akola no mu ade na cha so akola no pe no kore nti utumre na no aden no wa kyerɛ sie no bebre di ho ya ho nsɛm ni bebre ɔmo de ɔmo no kan so ko bible mu a enim sa bible be bia no ya twere se nyame agya nyame oba nyame nkonkon ya den enka momu ya baako enya no kore obi be ko tu John 10:30 Yesu si mi ni megya ne ya baako Yesu ka se me ni megya ne ya baako no na kyerɛ se ade Nyankopɔn de soma no hu Yesu ate se aye den ohun ne Nyankopɔn na ɛhɔ no nso ne ya kyerem ne ya te ya ho ase so emra Yesu ko nya ne owufo no John chapter 11 verse 32 ho koro ni nyina no ka akosi be 45 a wo be se Yesu ma ye ti ase se nya ne tumi na aden odi be nya ne owufo no tumi ne ye Nyankopɔn de a ema Yesu ka se enkurofo ko matwa me ho ahia na mpeso mu so wo na wa ma me tumi sa me fa nya we nyina Yesu kyerem ya den a kyerɛ ye so ena obisa ho te san a wasi Yesu adom wa wudi a wonka Yesu wasi waye nyame dia yenka se waye Yesu dia ero dia wonti bi wa wasum te ho ni nyina se hwe na Yesu ho ade ye ere da bia me kan se mpa ya Yesu edi gyae no ene bebiri ato sa mpa ya papa na kone so ye Nyankopɔn wa soro mpa ya Yesu sere se ya mo ye Nyankopɔn wa soro di ho te wahi ni emra ya opa wa sase su nya se ne ya no soro eja ma ye da bia na fa mfo so kye eja fo ye nkon so hem na ye firi musuom otumfo Nyankopɔn na numonyam nya ye ya wo dia so Yesu anfa di anya den anka ho ento dia ya no soro no ye nya bi wa asase so enkramofo na ya dia ya no soro no bi wo asase so wo ka di sametire su imu nkono wo se mi hunu nipa kwa kase obi ntime nkan wo mu omi fira manamane ahyehyɛ ntale fita no wade ne kase tie mu kase nkwaje ne Nyankopɔn tie anwa so dia ama so abofo nyina de omo no ma yeden ebutu fam ya dunso so ba Matthew chapter 26 verse 39 emra ho kyerɛ ba na so no okɔbɔ mpa ne nim yeden ebutu fam Genesis chapter 17 verse 3 Abraham bɔ mpa ne nim yeden ebutu fam so
obi di bompa na ne butu fo na obi gina nche na osere no ana wodi wani ma butu fo na sebe utu mu hwa wiem ono so bufo na aka cha so unsu bo nsem ada wukum ntontoma na te wo menhia de aja ya fa ho ne show na me aduma next week the best start free pie no pie because amanfo bo gide bi se o bompa ni kwan se okoto bi kwa so gide se o bompa ni kwan se o bon se na me aduma next week the best start the friend na so be ma okonya na so frɛ fa onyansa watena atene onim de fa bebo adwuma de nya kama frɛ 0551931931 0551931931 0548931931 Frebra na sebia obese obisa bia no ya ready ajabe you ano na bibia enso etime kama first call about good afternoon yeah me ba cho dinu bia ka se free ya friend se jama because se ba protect ya ba cho enti aja me da watipa na mfirao na deni bitanse ko asori mu a wo ba ti gina na anema nyina tete ho na mari bi na oba eni tu na bi gusa ja se ni kremoni na ya ngoma no na wo ba esia obeti be duwa aya sori ana na de na oba ti enti pa bi ta ye asori wo patala ki okay ajabe you anon say me sure say ne question what nti ko atia say oba be di sofo if say oba ho nte so o ko Leviticus chapter 15 verse 19 oba bu nensa enti o ko masala che ni oba o elimam enso mala ma de chicha de oba timi eden eye enti say be ko asore de na oba na eye sala na mema di na chi de bible kura de etia ni nyina hu quotation ho enti wo da o ya mesend this quotation na wa eden o ko he bible wo be hu ne kura ewo mu okay enti no gusa say aden na yekwa sorry dem na oba elidi na mema tete wonu so eye oba ni kwa so oti asore bible kutie bebre e na sa sofo bebre kasa ho oba de Leviticus chapter o ya so na wonse buo ba ba ne de be ma na mire bia na ho tie hwe ho enti oba de ye hye o se koye sofo ana oba limam de bi kura sida okay me ba cho udi ni ba bia kasa free obeti my friend 0551931931 0551931931 0548931931 me pa cho contribution and answer a question bia ewie obeti my friend na waba na wabisa kasima no beye se du ene miensa na ye sori nkonya so na adwuma di aka enso so etimi atoa so me ba cho good afternoon dinu ba bia kasa free oh ewie asa network fra na ye you fra na atiatum asemo me ba cho good afternoon dinu ba bia kasa free me ba cho kasa free me ba cho yenti we so no Mohammed used any passport so and he triple this to a giant not my this catching a flip it you know that so can you be said in a one trip you know that so and I back what you want so what is our JP now the one who will be making let's go and come back once when young I say Philip mo bu say na you na no pep to me wa cho good afternoon din ba bia kasa free ajo me di Thomas me kasa free jeso me wa cho yenti o ajo ya na ko ni o mu share crypto for ka free ni we that is ornament guarantee afi me ba cho si wasam no su bio na yenya ne clear income for ya crypto for almost so me ka free ni so ka free the ornament afi to aja beche wase na bibia so etime kama me ba cho good afternoon dinu ba bia kasa free stop your friend you got to stop me ba cho yenti ya salam alaikum edu ọmọ mu ko gba o ti tẹ bọ a wọ́n bá yẹ pirikiti ti fa wọn tẹ́lẹ̀ mu ti ní ẹtùtù tẹ ẹ̀wọ̀ báàbù yìí sẹ yéṣu yẹ nyàmé yéṣu yẹ nyàmé pèsè àjà kyerẹ mu yẹ wọ́n sẹ yéṣu yẹ nyàmé àpá kọ́ni ni ọmọ kájí bí àmì lè gbé àjẹ pèsè àjà ẹ̀mú wọ́n sẹ yéṣu yẹ nyàmé bá fọ
Okay. That's Aja, the Philip Janano and San Wabari say. Yes, in Chira, my Jana, yes, to cast me no more now, no more. Say yes to Chelsea, the old woman or Hunajano. And now John 14:28. Yes, you see me Jano, why I can see a cinema. Oko Metro 7:21. Was in your mom, we see me a radia. And a mobile cost rhyme. Why we ye me Jana or what's on a pediano? One I walk or then it's going yame. Until honey, I now check in here. Why? And as I go Exodus chapter 2 verse 7 Hokrono. Yanko Pakachi the Moses said, Madanu Yanko Palma Israel. Now no name say Moses and Yanko Pon. Yanko Pono. Want me for Bibiana there and to Tuname. So now come back Obisu Bisa say. Or you'll be a house, shake them, Cremonibi share will be also a Catherine. So I don't know, and you shall be Catherine in the test of the Boyani. So, to be the bonnet as a Utunu for as a one tia. Who and no one over water, and Tina one over Castle, which she and the panel will be out of Casa Catherine, the Boyania. We are Cremonia, Casa Chilobia, Wetty, and Lucasa Casa, a Chilobi. So, they are tossed me and San so. Yabba, besides, sir. The people did not come with preacher, I must see Yesu. On one end and couple. Yes, you and couple. Oko Bible, whom by Subo. Oko John chapter 17, verse 1. Yes, man, and this which I saw, and Ocasa Jadona drew. Shall bend him when yam now bounce with shower in Monyam. Said the old man who named you to me. Now go upon a man to me, said dear be our dear mammy, or more down. Now, when the down, quite so who look like Uncle Barco, and then there was some man. Yes, Christo. So, Bible no more try, and there was some way to say Uncle Aqua. No, my coin and back. So, what's that chapter 53? Obviously, Uncle Pon Aqua and Manu Hunu. Yen and Uncle Ponqua. Yan and Castle be and Yamit, dear Allah. A mistake, so Casa Yame Woba. So, what's the first yen I was or no? Baby, they are quality. So, I must say, we dear what no could I a mistake. I would dear want it. So, I say, I can see a young copan washer. Say, oh, Papa. Oh, Nana, bet me up prefer, oh, Papa, will be so upon once and bet back as I was say. And so, won't me for Papa, I must say. Okay. And yet, oh, Nana, bet me up for Papa, so what I say. Good afternoon, didn't be a free. Good afternoon. About your incident. Mebacho Jinae and so on can you watch Jinae? If I told the boy, that was so power the master. You don't share about. But yeah, I find you. Oh, if the death was you want me who Olano. What damn the Aja number number 2 down. No boy Janamba and Tina Wafre after show no. Not Wafra Jana, Bibio Biana, on an Akawai. I'm Saja, no committee so cast of so whom. And to say Bibia boy Janamba no, Tino, Ayana Wafra Jana, Bibio Biano. Na on an Akanabia, come. Mamma Facoles in the bear me and sa and count na. Menquire Jahanum Nani Fana submission. Na fi pijum dasene ye ba na ya beto so e wo honum na bibia so etime kama me ba cho good afternoon dinu ba bia kasa free me fine afternoon ata be ya joso me de so me ba cho odin me din de e ku ci public castle me ba cho enti o real be ya pampo from ba you do squad that you say that the two legends or not na after ko e to ta you get the party verse 4 and 5 part. But it is ready. I would have enough to prophet. Young for you. So, part of the not dancing now or what? That is the word not dancing to find again. If you pass on the term, I think you for one number 10. For one number different, I would have it about. But I was so to make a I see quotation in Subio. But the first of the 4 and 5. But you know, corona. Where you correct, when you okay. And I would have been, yes, yes, the mayor would have been okay. Amen. But I say, for also submission, or the average medicine, come on. You they say, and I had this. Well, call it, I just call us never. Okay, what do you know? Yes, you carry John chapter 17, verse 3. So any down kwasobe hu no kura Nyankopon baako ene de awosoma no Yesu Kristo ene Yesu ka cha John 12:44
wotia mu ka se de wo Jimmy die nyame na wo Jimmy die na ja osoma me enti eno so ya na osua ho ade why we le se de ba hananka ye be ye hu debate yesu ye nyame ana we nyame somafo Mati as time goes on wo fa le so fo mra me ba cho me mo ha odi no ba bia ka se free ya tram ko Jackson Patriaka ko Jackson Patriaka me pa cho iti and someone mo ka na de so bi wo do frɛ no ka sem na ka che so wo phone onu radio na TV ana wo pie bi enti asem no ka ni ye o ka ejijari na nye network me ba cho se we ba ko Mati Mati me ba cho me to on ka clear dem clear ti ka cho o bi fra o nu mi phone me ba cho ko ti a wo fe en ko ka sem no me la se ono so no de no ntino ya dewi ya ka last week we wa bum ho ha se fra se TV na utia na aja yanko yo yanko po ma enti ase okay o de mame fa we wa ha no mo na wa fra che me wa cho me mo ha de no bia ka se fi but Mr. Number the Mr. Pro, no program the apology to be a fan, you can make a number. Me ba cho ya no afre chiri why echi no afre na ahwehwe number na da ma say we there Islam in the Bible jumadi na yedi enti mo amubusa aja number no mesemo fa pen no paper enti bia mebobo na bibia so etimeka enti aja ye bre na kasima no besenum na ye bre no anya aso enti no yen wrap up na impije mu oh adisia no de say on say enkoda bebre obuko school a yen fa ba yen di kan kire mu nyame asem ena me busa teacher for say mu kire enkoda say good Friday ya ka say good Friday na say akora no ko ma wo answer say yesu amani hu na obeti no enso teacher ni wa fa say good Friday no ye yesu amani hu no enso English na o kan na kire say yesu amani hu no enso hwekra ayera o mo so na anu ya me ko gira anwa na gaja nhin ka say fra kraba ubo say ka no bo dini na cross ubom na mabusa pani otika no misa na nte wo papa na de no bokro to sise ya ebe ya ode na mabusa nse Judas na mo so oyebeyfo mota no se o ma yekum Yesu na obi okuma ponche no ho ya wahi na ponche nkwanso wudi bi na mse de Judas ye nkwan anya de ye ni ente mo ma ye ni na ho ne nsua de na ehu se de kyerensem no usua bi wo ha ba bi a wadwene da nya ho senya sa na nkyerase ya de etie nti enya na o kan se enya advice I will say cross no ya listen say ya de tuo kombe na so fo no bebrebe Deuteronomy 21:22 wo so obi a ya bọ na senuam ya dom no akohwefo na e bọ ma senuam nti nyina e beba so Yesu enu masam na genkwa ana ne moja na genkwa ne nyina e beba so ele mi se enu masam na genkwa ya se moja hwegu ama abone fafiri ma se do omodo do Yesu o ma Yesu so se na difo ne nyina ne se ya ka chen se Yesu abewudi ni moja ya den abepa na bone wo de ka na okoduru adwuma na se obi abetua wo ka na ma ho woni ni pa koro na oni na obede obedo no nti sa na o ma fa Yesu e da e be ko sa topic na so na ye be hu de kura de da so me fa Yesu mo cross so ye be chi emu ko kum Yesu kura me sin na si ya tin kwam na ya me enko ya be ma soja fo acho mu nyina tu o ma soja fo acho ma so mu ye ama mu ko kum ye me ma ko kum ma je nkwa onja ma me oguma ya fi nya me na me guma ya fi sa ma me ba na obehwe zongu enkra mo fo dia udro ya na mare na wangunu ma ya fi okala na no ha na beto ya so enkra mo fo contrata Abubakar Rahman must say I'm watching live at Michelle Camp. Keep it up. Osaja obo abaso papa. Ye peje mu ano no. Ti ma fa jana ba no emo biom 0547 713515 0547 713515 eno ofre ajia me ba cho beje so na nkomo bi ho bia no na ono odia no achi no ebia wo ntimi mfre no ebia abasa oni ni din nkomo aba funfini internet kan say WhatsApp no so a e wa cho eno 0550 0550 915068 0550 915068 me ba cho bejo so na nkomo bi ho bia no na motima twetwena bibia enso e kama bia o question bi bibi kire wa adwene fa Quran ene Bible ho bibi kire wa adwene efa yenyam suma yesumi ho a nyina no ko no obetima nya abotre na ono atwetwe nkomo na bibia enso etima kama mesro
hen one frɛ ankwa tete no and there are 1,000 questions obi ho no ma obeta one frɛ o abobe 10:30 11 no anwumre afi no so satan no memfrɛ yeah WhatsApp group ho aya to the religion bible okay yeah group 1 group 2 group 3 obala se wa be pa de ko group 1 so ti ano de your platform a yeshua de wo so nyantokwa e bi ma me hwe una pese nipa no hunu no kula na una ise unya abotenti nya me ma ya botra ni be hwua de entino sponsors no de still ye gusu ka se obese obebo adwuma de a mesro number am de tu dwa na mo amubusa dwa number no be mabobo ntino obetima frɛ na osusu kakra obi apese ode support no me se nyankopon susu no e be shantaja ofana comment na afie mpeje mu yo me chia empenifo nyina alhaji pounds alhaji poku farmer master baba mu brab de razak yabo afọ de bebre omo boy information centers nsu nyina yokobodo euro yokonkuro so ma kwata airtime information center na ye bomo omo e chia omu nyina empenifo mo wa alaba abo afọ ni de tafudwomfo me ame boss am o ma me hunu mpabo adwuma aye fra na oboy enterprise bra o say me chia no ba bia obi a Yankopon hire nyina me papa na napoku do me abra kwenti hene me chia me papa ba bia obi a oni na naja ni mboate Yankopon hire o nyina yera se ha hajia zeuratu sraj ejine me bua me se hu se there is similarities zuera suraj nyame eya aduma next week dumienu pepe 12 p.m. na ya start next week dey small ba kokra ampa ho